Anataka kutangaza hivi, President, thank you. Hold it right there. Watu hawa wengine wote ningetaka kuomba kama uko nyuma ya hizo jeneza. Hapa mbele kuna mahali kuna nyasi kunaweza keti. Kaingili kama mko nyuma ya jeneza na wale wameketi kwa viti za hawa wazee ambao wamesimama hapa. Tafadhali ninaomba muondoke. Kama umeketi kwa kiti hapo imeamkiwa na hawa wazee, kindly leave that seat alone. Very important to do that. Very important to do that. Na gojizo picha ziwekelewe. Wacha tuwekelee picha kwa kila jeneza. Ningetaka kuomba watu wa media kindly give us some space. Ndio wachungaji ambao wako nyuma, akina Kariuki na wengine Wabui ondokeni, mzungu wajua kwa majina, Kurudia TV ondokeni kidogo, Mahida Media ondokeni kidogo. I know you have done your shot. Ondokeni kidogo. Tunapoekelea hizo picha, watu wengine wote tafadhali, sasa tuondoke hapo, tukuje na huku mbele kuna nafasi. Kuna hema tulikuwa tumetenga pande hii, sijui kama mnaniona. Allow me to, kila mtu aketi sasa, thank you. Ningetaka kuomba hivi, tunataka kupatia kanisa hii microphone. Tafadhali nikipea kanisa microphone, muache waendelee kutoka hapo. These consultations they are too much. Kwa hivyo mniruhusu tu niendelee vile nitaendelea, nikikosea Roho akaninenea, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Situkubaliane hivyo. Asanteni sana. Nilikuwa nataka kuomba kuna hii hema tumetenga hapa ya viongozi. Ninaona Mheshimiwa Jane Kihara ameingia, Mheshimiwa wangu wa Limuru, na muona hapa Bwana John Kilago, ninaona Mheshimiwa wa Gilgil ameingia, naona waheshimiwa wamekuja. Tafadhali hizi viti tumeweka hapa ni za waheshimiwa hapa hivi. Kwa hivyo nataka nipatiwe viti za nyuma zingine ili waheshimiwa wengine wakikuja wapate mahali pa kukaa, and that is a good one. That's a good one. Hawa wazee wametusaidia kufanya kazi ya maana ambayo tungeweza kufanya sisi wote, na ningetaka pray hivi yao tukaholia kama mikrofoni bila siasa. Ningetaka wanaporejea kwa viti vyao tuwapigie makofi, tuwashangilie, wamefanya kazi ya maana. Thank you so much, wonderful men. The Lord bless you. The Lord bless you. Tuwapigie makofi mpaka warejee kwa viti vyao, na nitahakikisha kila mzee ameketi mahali alikuwa. Akikuta kiti yake imekaliwa ananinulia mikono juu na tuma security mara moja. Tuwapigie makofi jamani, hawajafika kwa viti vyao. Tuwapigie makofi vizuri, tuwapigie makofi vizuri.
Nasema weka mikono yako pamoja, tumpe Baba shangwe, utukufu na vigelegele. The Bible says from the rising of the sun to the place where it goes down, the name of the Lord has to be done what? The name of the Lord has to be praised. Lift up your head and say, praise the Lord. Oh, Mogotari. Tunashukuru Mungu sana. Yes, check. We want to thank God so very much for this time together. Tulipoanza tulijaribu kuweka nyumba yetu vizuri, na ninaona ni kama nyumba yetu imechanganyikana sana. Wachungaji tried as much as they could to keep our house in order. Na ninaomba tafadhali, ni vibaya sana tukiwa na viongozi wetu, hasa viongozi wa kiserikali, viongozi wetu kanisani, wamesimama kule nyuma wakiwa na kola na hawana mahali pa kuingia. This is not going to be very good. Tunapofanya hivyo, hema hii ilitengewa viongozi wa serikali. Bishop, I don't even know how hawa watu walikaa bila hata kameza. Bishop was crying about that. Meza ya moja ilikuwa ni yao, lakini nyumba yetu ikachanganyikana, na si vizuri hivyo, maana tukitaka kuweka chupa ya maji hatuna mahali pa kuiweka. I think Mchungaji Mungai and the chairman of the committee that was happening here, Bwana Poni, tafadhali hakikisheni ya kwamba hema hii haijaingia mtu mwingine isipokuwa viongozi wetu wa kiserikali. Na just in case we can be able even to give them the tables I'm talking about, hiyo inaweza kutuletea heshima na ni vizuri. And just in case ulijipata tu umeingia na umekalia kiti, itakuwa tu ni jambo la heshima hata bila kuulizwa uamke. Kama unaweza kutafutiwa mahali pengine, tusiwaweke viongozi wetu kule nyuma ya hema na wachungaji wetu wako kule nyuma ya hema. Hiyo haitakuwa mzuri sana. So the pastors that I've mentioned watatusaidia kufanya hiyo na itakuwa ya baraka. Ninataka sasa tusikie eulogy ili tuweze kuendelea na program yetu. And I want to kindly at this juncture invite our brother Timothy from the PPJ Church. Please come over ili usome eulogy. Let's appreciate this man of God as he comes. Amefanya kazi kubwa sana hapa ya kumsifu Bwana. Tusikie eulogy. Ana hata program hajapata. Thank you, sir.
Anapofanya hivyo, wale wote ambao mna tributes tunataka kuzifanya moja kwa moja bila kuchukua muda, ili tuweze kuelekea mbele kwa mambo yanayosalia katika ratiba hii. Over to you, Bwana Timothy. Madani ya Rogosho, Taru Timothy, Rudi wakanda wa PPJ kule Lindoni, na tukoletwa na Mr. Mutuli, ndiye amani wake, na nikio kuthomera rugano. Okay, reke twambĩrĩrie. Rugano rwa Mutigaire Francis Mutuli Kerufi, Uciaro. Mutigaire Francis Mutuli Kerufi aciarirwo mweri 25 mweri wa kerĩ 1982 itũũra-inĩ ya Maathai. Arĩ mwana wa kerĩ wa Mutigaire James Kerufi na Jacinta Waithera Kerufi. Maciaranĩirwo na Samuel Kahũre, Mary Wanjikũ, Mutigaire Peter Mwangi Kerufi, Esther Wambui, Joseph Gige, Alice Wangui, Annie Duta, Mutigaire George Ngugi, na Nancy Wanjiru na Simon Gathiaka. Mutigaire Francis Mutuli gĩthomo. Mutigaire Francis Mutuli Kerufi ambĩrĩirie gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa Enosu Burai Naroko. Athomeire cukuru-inĩ ũcio nginya kĩrathi gĩa kana. Thutha ũcio agĩthiĩ cukuru-inĩ wa Eburu Primary School nginya akĩrĩkia kĩrathi gĩa kanana. Kanitha, Mutigaire Francis Mutuli Kerufi atwarirwo kanitha-inĩ wa PCA na akĩbatithĩrio okuo. Thutha ũcio Francis Mutuli ahonokire mwaka-inĩ wa 2003, agĩcoka akĩingĩra kanitha-inĩ wa Panacea mwaka-inĩ wa 2010 Kamerethũ branch. Ũtungata nĩ atungatĩte kanitha ikundi, nĩ atungatĩte kanitha ikundi-inĩ mwanya mwanya ta andũ ethĩ motungata-inĩ mao, kĩgoco-inĩ, ũtaro wa andũ ethĩ, crusades, kesha ona kũngĩ kũingĩ ta mohiki-inĩ. Mutigaire Francis ararĩ mwendia andũ, akaiguana na andũ othe. Ararĩ mũthuri wa kanitha Kamerethũ na wa kĩama gĩtongoragia kanitha wothe NGC. Aratungatĩire Mwathani erutĩire nginya kũhurũka gwake. Wĩra, Mutigaire Francis Mutuli Kerufi ambĩrĩirie wĩra wa kwandĩkwo kwa mahũa Naivasha. Thutha ũcio nĩ athamĩire itũũra-inĩ rĩa Limuru kũrĩa ararutaga mawĩra ma biacara ta kwendia nyama na nduka. Kũhikania, Mutigaire Francis Mutuli Kerufi nĩ mendanire na mwendwa wake Felista Njeri Mutuli mwaka-inĩ wa 2008 na magĩka ũhiki wao mweri 27 December 2008. Thutha ũcio nĩ marathimirwo na ciana ithatũ, nĩo Edward Nĩirĩ, Fidelis Waithera Mutuli, Kade Wanjiru Mutuli na Vitalik James Kerufi Mutuli. Kũhurũka kũrĩ mweri 30 March 2025 nĩ macemanirie na mũtino wa barabara na agĩteng'erio thibitarĩ wa Naivasha Level 4 Hospital na akĩhurũka. Arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 43, 43 years. Nĩ atiga mũtumia wake Felista Njeri Mutuli. Nĩ Ngai waheanire na nowe wamũcokera. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. All right. Thank you so very much. Mnaweza kuona ya kwamba tuna theology zaidi ya hiyo ambayo imesomwa, na nataka nimwalike yangu kutoka kwa kanisa la PEFA asome theology ya Peter Mwangi Kerufi. Asante sana. Mwathani akumia kuthoma rũgano rwa Mutigaire. Deacon David ajitayarishe kusoma hiyo ingine. Rũgano rwa Mutigaire Peter Mwangi Kerufi. Mũciaro Mutigaire Peter
Kerofe Mwangi Kerofe aciarirwo mweri 25 mweri wa 3 mwaka wa 1985 itora-inĩ rĩa Enesaburai Narok. Ari mwana wa kana wa mutigaire James Kerofe na Jacinta Waithera Kerofe. Maciaranĩirwo na Samueli Kahure, mutigaire Francis Muturi, Mere Wanjiku, Esther Wambui, Joseph Ngige, Alice Wangui, Annie Duta, mutigaire George Ngoge, Nancy Wanjiro na Simon Gathiaka. Gĩthomo. Mutigaire Peter Mwangi Kerofe ambĩrĩirie gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa Enesaburai Narok. Nĩ athomire cukuru-inĩ ũcio nginya kĩrathi gĩa kerĩ. Thutha ũcio agĩthiĩ cukuru wa Eburu Primary School kũrĩa athire na mbere na gĩthomo gĩake. Kanitha. Mutigaire Peter Mwangi Kerofe atwarirwo kanitha-inĩ wa PCEA na akĩbatithio o kuo. Thutha ũcio mũrũ wa ithe witũ Elder Peter Mwangi nĩaingĩrire kanitha wa Pefa Kerwa Church mwaka-inĩ wa 2018 na akĩamũkĩrwo nĩ mũtungatĩri Reverend Philip Nyanjui. Nĩarĩ mũrũmĩrĩri wa kanitha-inĩ Kerwa kwa kahinda ka mĩaka 3 na agĩkorwo wa ũteithio mũnene. Thutha ũcio nĩathurirwo ta mũtongoria wa ũkũria wa maũndũ ma kanitha church development, kũrĩa arehire maendeleo maingĩ ta kũingĩria maĩ na